Bia Kamal ka Nuer online TV channel to kon ka breaking news ka kwi jwadan trial ka monkeypox. Monkeypox jen jwe mi bej lere me bere which ka South Sudan chana ko writing ka kor gwaze paiwa and kwi monkeypox mo ano take wood Uganda kel misa kep mite grune jandang diok wi de kel ka keba jak shanga baro ka fairo ron kitandang ro jandang ro de Antem raja me roj me shala de kuma South Sudan kini de kontin tipal pointed ka diare wi ka South Sudan gor jan o beje nyaka ya kel ka jan lere me gor no jin bi nyaka nasin ko kien mi jira mi jidit ka jin ba gor no jin bi subscribe mi jira mi jidit ka Nuer online TV channel ku comment ka ku je share are ler kana me ban writing ka thoknath ke nyam ko kor beje kwen ya ka tok English broad chu ka be ka tin ka mana dong de ngach kana ma bada ro kana diala kontin gor je en go de te ko pal point ko de kan jisken pal pin ka de kan te lat ko rodien ka kwi jotan chol ke monkey pox km fox de kan ta dana ke bana ka je de rande jangach en ler ban lingwaze me chala ro ne re wich ka sa Sudan ko le la re wich ka juba ci joyen chol ke monkey pox km fox jen che ne dang bakel chaka kep ne bakel to chaka kep rei wich ka South Sudan be nyo ture men dung jala chol ke monkey pox one ta de chere ke gonya ka ta de jan la tran la ja twele ban jene ni yo ko kor video ne me gwata me ko kor ju ka me pai we sha jalinga no te ke ramicha kebre we ki juba ramo mo aram kel ka Uganda ano entema cheneri cho bakel chaka kebre we ka juba ala South Sudan ramisha kep ke nyam re we ka South Sudan ka shanga baro ka pairo wut Uganda milla dre we ka juba ka kampana metere we ka juba jan gwaza na kep jetin aduno che je kula kep within juba kep je wajin che jien che ore duaren ka Uganda kule la lunde jog mu che lunjog re we ka South Sudan chu togo no chu je mo je ben kep ne ka chopde and je mo shale monkeypox jala ja keb lo tola ne tedu ke ku ka tedu jan tada na keb jigija anu da mo te ka runde jandang de wude ke la runde ka da shala do kenetin pai keben tema je me kene to ka ji South Sudan ka ji South Sudan kan run ken kan kalatin wote ke rundang di do cha tum ne jen wo chi je mo cha na cha ka keb kwa ne mele tup ko de na de ruden gang no nyoka kan kono ka leran ban nyoka milin kono ka jen ki monkeypox chan ler mutot chan jamin tup ka ki jordan shol ka kɔlɔra rai wi ka South Sudan ke liwon tama ci peng ne diala konde chan ne ka kɔlɔra shi ka shup ka kudang diech ne kudang diech shi ka liu ka kɔlɔra rai wi ka South Sudan cha ler mu cha jala netin kontin tupal point pindien jwat ci ka ngwan rai wi ka South Sudan dungdo ajoy shol ka me monkeypox te ramisha nak ngode ala jen tuele netanat kiyete gare ci ga joye na me menen yana me jenta da na kep monkeypox na ka je no are jwada me mi ci kon ne ne joye mi ci ro lut gore je en wode ne dia de ken rodian gang ko do badan en chalat ke je ko tamme ci wona kan ne bakel ko je en go dong me da ro rep ki ci ro de rep dundo wo ci kume South Sudan ki ji polo point cha wona no ne de content bere ke numli ba ga yiktam an gwatami ka ba ka gije no mitel ram mitte ka joy ka benere wit ka South Sudan chawra je mo cha je kwen je no mi cha ji chu mi cha je joy mo mi shal ke mo ke pok so ba yi chu gorro jen ba ilat gwadu kar wadu men mi cha i treat lo ji joy mo je kon to ji bukulo kunat ka dobra na chalat ke je ban je linkel ka to English gorno jen bi je nyoka nasan ko kien ko gaw ban man dan le rodo ban jangach ka kwijen ka kwi jwada chal ka men go mo ke pok chan je linkel ka dobra en cha je lat ke je South Sudan Minister of Health reported on Monday that it has so far confirmed 6 monkeypox cases, in an indication of rising outbreak after the first index incident was announced 2 weeks ago. The first index case, which prompted declaration of the outbreak, was confirmed on February 7 in a 31 years old man, a Uganda national who worked with the company in Juba. Dr. Ariet Pasquale, Undersecretary in the Ministry of Health, said the cases have sharply risen to 6 with no fatalities so far. Dr. Okello said all the cases, including the new ones, were from Juba.
She didn't specify the age group involved in the recent cases and when they were confirmed. According to her, the minister is intensifying fight to curb the outbreak which possessed the country in public health emergency amid cholera outbreak which claimed nearly 500 lives so far. As of now, we have a total of 6 confirmed cases which are undergoing treatment, but we don't have any case of death. But all of these cases are in Juba, she said. Health workers are being trained to be able to manage, identify, and manage these cases. And as part of this, on Friday, I was in Numali to inaugurate an isolation facility to improve our screening and treatment facility. Monkeypox is an infectious disease that can cause a painful rash in large lymph nodes, fever, headaches, muscle ache, back pain, and low energy. It is said to spread from person to person mainly through close contact where someone was monkeypox, including members of a household. South Sudan has been on high alert since August 2024, when the new strain was recorded among some of its neighbors, including Kenya, Uganda, DRC, the Congo, and Central African Republic. Ajele dan shala na me ka kwijwadan shwal ke monkeypox ka doba dan an chana kep ka je chet kamnen yan magwata me ala jen jege je ko mi choro ti karan jen jege dan jege jen joye me gor je ando de nar ganga je ka kwi ko de randa te ka sanitation murung ka rode ka dora ki chiran te joye me che de la dop ajele dan gor no de nya ye kel ka kwi jwada me mi chake monkeypox ne no chene bakelan tama chaka kebre wich ka so Sudan kwaje gorno biya nyuwa nas ko kien ka na gangrodien ka langnat ka tedien ka sabuny ka no anat chijik ko jega ja baka je ko piu ro karan mi ko pentet karar den ka tet ka bot bana mo ba jaw tol ba ja top no no jen chere ka gonya ka tungnat de cholo no donga gonya no cher mi shi gonya lungo ko ta chelel ka je che pone je ka ti pot namo daw kan idal ko linga lere kan nur online tv channel mi jiram jedit ko subscribe kam gor jeno der je nyuwa ko ken mo der amu gaba ka shu je paru jeno bi notification bell bi je twan ko bler tv kan chamala shukuji bi ataka mal bye bye